Et le prophète aussi a passé à la niveau. Et là, le prophète aussi a yaka, il a passé à la akala mission à terre, il y a kaka, alors il y a kaka, c'est une mission pour la vie. La mission pour la vie, moi, quand elle est ça va prophète aussi a yaka, il a bâti pour changer ces choses. Mission est là pour changer le monde. Comme il y a des gars qui ont poussé, Molimo Bandi na Moïse. Bible est bandi na Moïse. Quand on dit bandi na tous les prophètes balandés qui vont pour rappeler qu'à Moïse. Après Moïse, il faut changer la série Jésus. Donc, dans ce matin, Jésus va apporter balandi mélanger na prophète. Mais là, Nzambe est comme on Nzamba sana kalifanya kwa profeti wa kinga katika profeti kusuka za paswa huko pasio 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 kwa na kitabu kila profeti alianza nayo memu aya nzamba kila profeti kusuka na mashashi ekonomi na nani na chote zote changer ekonomi kwa kitabu kanda ngo sagesse na nani moi c'est pourquoi profeti kusuka za parce que pour un prophète, il faut changer les camps. C'est ça que les gens m'ont dit, il faut changer les camps. Mais dans le danger, Ezalaka, dans le prophète, dans les temps, parce que ceux qui posent ce prix, ça va nous. Ma mission, on va y être par rapport à ça. Mais ceux qui posent ce prix, ça va monter. Mission, on va y être pour les autres. Isika basala kudamu sio bakulekana kwa batasi wale kwa nini kusaye como que tempo boye te toujours na kamoni mkoyo na lobi kati Jean chapitre 15 verset 3 à 4 total na kwa Yesu mate ona pesa kimino esi bongse lokala bokanga manangai lokola ngai na kanga mana bino etape moko te ekokobota ya moko soke kangama na nzete ya bino te etape moko te ekokobota masoko kangami na nzete ya esengeli kutobota mwakanga na nzete ya Quand vous savez que vous êtes mouillé, vous avez protégé. Dans la carte de plus, on a connu pas. Bah, tout au moins, on a et béné pour te faire de payer par côté, bah, qu'elle a et pour te faire de ce qu'on m'a passé. Et on se passe à des maladies, à ça, vous êtes comme un regard. En fait, ben, chaque chose est à peine au conseil. Nous avons fait ce qu'on peut dire à votre décision. Mais les choses pour ceux qui aux à la paix. Aux à la paix. Après, partout, par où mêler la nation, nous avons la même au bas là-bas. Et personne qui n'a pas au bas là-bas, au temps de chaque choix. Moi, je suis au bas là-bas, moi, je suis au bas là-bas. Au bas là-bas, Nzete ya kwa shakwa zamba take lembo na tane pale kwa soko ya misura sengo na bandako na bino kusino ngai na bandako suna ni atele no lekite soko ndako na ya kwa dempo kwa kumona change mata mais ça tena kwa na kwa yo to bensana nzambe na kwa milaki nzambe kwa yo sana telema na bolambo na osa na ngo ko bango banga za ko za ko sala ya mais soko za ko soko za ko bolambo tani ko sekara biso za kama ko sekara biso za kesi bolambo yo sala ko ya ko sala ni ke ko soko mais ma père on peut yo sala ngai ma père ko sala ni tous les passés parce que na avec la passé à tout ce qu'on est
passer no ba na ba sa ro passer mo ke se ko na lo ba baba kampo so na pasi ko so le bisu ba église de noa de fonga mo me moli mo fete mo asegla mo es mo ba sa mo moli mo ya fete ba ya bi mo asegla na za ina bisu ba ku bisanga ba go akena kidunga ba tedi pesa ba samu takena kidunga papa ele tedi mo moli mo se asudi ko na barabara na tali kuna kanasi kana tali na tala kimoja zaga na sali nini peka makasi na chekezo kuya na tele niba ba solo bani na kuona kushona kwa sababu cha solo asira ndani papa Tana soku anza za kina bato za kawaida senga wali wakanda kwa shu e panza babo esa kana bato masele de pa de se panza kwa shu wali mo be babeka de kana sema kitu panza babo pa se passer moko aye afin de garder azo nga petit et yo so chaque l'église yo c'est nga petit il a dit le plus que je t'ai passer on a fait 3 jours moi na mo de là il a passé nga petit il a là moi na so il a le pour se passer au que quelqu'un se va sakaninga le suite de voir de se vanzo pour na sengi amene se yare mushe d'accord c'est pour le c'est il est pas sokwama atwa sokwama mboko la fanta kiza be ko so chapa ko so da kiza ko isa ngana na senga ko ko ta kiza ko so ko da ko amo be ko da ke do ku ka ya ki me ta ki ba ko de be ko so na kiza ko be do ko da muito la bino ka ai kange sa muito é eu vou pensar no que passa na ele tá para tua ajuda para tua ajuda para tua ajuda tá ele deve mamele sobre o muito ele yete le ba kura ye ko ya ku ya ba ko be ko pe ma be pe sa gini ni ko yo ko ko su ba ko me ba ko se ko dan be ko chapa ba ko nga na sa so ka ina papa nga ba ka nga te nga na sa so ka ina pe de to sa so ki enju na sa da ki so pe da do ina ne sa da ko atina se me ke ba a be ta sa ko ba ka nga na ko ri no ra pa na ko me ki terengalo kan ko so ba sia ku na ba sia ko no ba so na so le ba so na ada so ko me ju na ko te kuna 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 kana sa na ki sa ko ti ga ye mai sa na ko ya ye na ye dan sis akwa te o kan so na yule ba ko so kana cha yo ba pesa su ne le lo mo te me su ya lo mo te de su so ah o ku re su
wana amayele mukasala ki akosa ki mbongo bene basala njani mbongo wana kuchamba zoshi ne mbongo zoshi ya tani wana basala stank ukala bene mendesi bakiba tikele combien soki omoni aza etili pesa nakie bazora bilako nayo sala kuna ina kuna sala baka ketela kanda bazona bilanga bazokitila ono tosana mule kupeta mule ano ekoma kibo mule kupeta mkono yako wapi global mule kawero wewe mule maki chance alafu kama na weekend ndio leo ndio mule kwa kile mule Io sono un
Nako era kasema sisi. Meme na soto katena yeye. Okobona kwende mo twapo ile tara kwa kumsoma kwa nusu. Sasa kwa nini tunatoka ayo na hiyo. Sasa abenga bazo kwa. Nako simba ile kwa mtu sana. Nako simba mmekolo kwa kwa fuda ai. Kana simba mimi. Kama pesa nai pesa ndio sio. Kama pesa na wewe pesa kufanya nini? Ndio pesa kufanya kitu. Wewe pesa kufanya kwa kuzi. Wewe pesa kufanya kwa kuzi kwa kwa. Sio kwa wale kwa kutana hiyo. Wale kwa ndio kwa kwa. Kwa hiyo na ndio pesa basi. Huyo achana na isi. Unapokuwa kutumia. Kangama nje kumrudi. Kangama na mtu kusatu. Yeba ndenge peuka. Yeba ndenge peuka. Kwenye kulamu benda. Mapete benda. Kama